se verovatno sa razlozima kazati da je delovanje nekih dekonstruktivista, posebno Gerija u posljednjih nekoliko godina, sa savršeno ekstremnim pokretanjem fasada svih platna i svih slojeva kao u nekom povijanju i oblaganju drevnih egipatskih mumija, svoju prvu proveru i istraživanje možda moglo imati u delu opere u Sidneju. Plastičnost i proticanje ovalnih površina, koje su inače sve iščeci lopte, u svim mogućim varijatama, verovatno je doprinijelo eleganciji i dostojanstvu ove kuće. Moderna arhitektura bila je poznata između ostalog i po nekoliko svojih slogana, velikih rečenica, velikih fraza. Jedna od njih je bila forma sledi funkciju. To je lansirao jedan veliki američki slikar Horatio Greenough, a poslije toga je preuzeo veliki arhitekta Louis Sullivan i to je tako nekako odjekivalo. Ja se sjećam i kao mlad student arhitekture, to je bilo neka vrsta parole. To znači praktično da ono što je unutra u arhitekturi mora da se vidi s polja, da funkcija koja se odigrava, tako da kažem, vaja oblik arhitektonskog dela. Kod opere Jorna Utzona taj se slogan ne poštuje. Zapravo ono što je unutra s polja uopšte se ne vidi i obrnuto, krovovi njegove opere nemaju nikakve veze sa interijerom. I u tom smislu ja bih rekao da je Utzon, tako da kažem, prekršio neka stara dogmatska pravila moderne arhitekture i time isto tako vjerovatno doprineo nekoj snazi svog umetničkog dela. Zapravo krovovi koji su tako pokrenuti, koji su tako skulpturalni, koji su, kako smo rekli, već neka vrsta jedara, unutra su prosto nevidljivi. Unutra je jedan spušteni plafon, kako se to često radi u objektima tog tipa, i ta unutrašnja arhitektura je prosto jedna obična, jednostavna, smirena školjka. Ja bih čak rekao, čini mi se da je taj kontrast između spolja i unutra, ta razlika doprinosi možda dramatičnosti njegovog projekta i unutra i spolja. Funkciju i jedinstvo oblika Jorn Utzon pomerio iz domena konkretnih programa i rada jedne opere, koja je naravno obavljala svoj posao kao zgrada, u područje velikih poruka, u polje naracije i metafora. Školjke i već pomenuta jedra, veliki kej na kome stoji ova lađa i na kome se peva i igra, vetrovi se čuju iz ove kuće kako huje pored Sidneja. Pokrenuti i skoro uzvitlani, ali u nekom velikom redu i po skoro matematičkim pravilima, kako je to radio genijalni Neymar i Katalonac Antoni Gaudi, krovni talasi visoki celih 60 metara su tu. Oni mogu biti pročitani i kao veliki beli cvet, kao grupa kornjača, kako je to uradio jedan karikaturista, ili kao jato belih ptica u letu, a možda i kao veličanstvena skulptura koja raste iz vode. Sve su to podsticajne i dragocene slike opere u Sidneju. Sreća je što je svaka od njih možda zaista i moguća. Utisci su otvoreni. Razumevanje i osjećanje ove arhitekture jeste i uvek ostaje lično, ali zato u umnoženim oblicima, što je za simbolične kuće jedan od važnih razloga njihovog uspeha. Svako ih vidi na neki drugi način, sa drugim sećanjima i u drugoj formi. Svi ti diskursi sklopljeni i skupljeni u bogate narativne linije i poruke, produhavljena značenja, delo pretvaraju u mit. Utzonova opera u Sidneju tako i jeste postala znakovita arhitektura. Utzon je razumeo pravu prirodu arhitekture i tu tradiciju razumevanja je sačuvao, tradiciju koja je jednovremeno i stara i moderna, koja u suštini nema vreme, koja je večna. Opera Jorna Utzona u Sidneju je neobična građevina i kao oblik. Reklo bi se skoro da je nastala kao neki prirodni fenomen. Kad se gleda iz vazduha, to je jedan sklop krovova, to je jedna gromada, kao neka topografija, kao neko čudo prirode. I u tom smislu mnogi su u ovom delu vidjeli jedan poseban doprinos arhitektonskom jeziku, istraživanju arhitekture kao likovnog dela. Mnogi to nazivaju ekspresionizam,
neki to nazivaju kao ekspresionistička fantazija. I u cjelini gledano, ovi oblici koje je Jorn Utzon predložio, zasnovani svi na delovima lopte, u kombinacijama, u spojevima, u dodacima, u preklapanjima, pretvorili su ovaj njegov krovni prostor, dakle celu operu, u jednu džinovsku, arhitektonsku, likovnu i skulpturalnu formu. Kasnije, možda danas, ovih 2000 godina, kada je dekonstruktivizam ozbiljno zavladao i naročito ekspresionističke forme skulpturalnog karaktera Frank Gehryja, moglo bi se reći da je to možda negde izašlo iz šinjela, kako bi rekli za Gogolja i našega Jorna Utzona. Istovremeno, to je jedna vrlo složena konstrukcija. Objekat je koštao mnogo više nego što je bilo planirano, rađen je mnogo duže nego što je bilo zamišljeno, ali u celini gledano, Ove Arup, koji je veliki graditelj, konstrukter, pomogao je našem Jornu Utzonu da napravi jedno remek delo i sa tačeg gledišta konstrukcije i konstruktivnih rješenja. U velikoj koncertnoj dvorani objekat ima 2700 mesta, a u drugoj samoj operskoj sali ima još 1500 sedišta. U okviru bogatog sadržaja, koji je primjeren i obavezan za ovakve moćne gradske repere i skoro spomenička zdanja jednog vremena, jednog naroda, postoje dvorane za dramu, za bioskop i naravno svi prateći tehnički i administrativni prostori su tu izvedeni. Uz tako raznovrsni program projektovani su i napravljeni izuzetno dramatični javni prostori oko celog objekta. To je retko, to je lepo. Na velikoj platformi, podijumu, neobično su i kružno oko celog zdanja smišljeni prilazi, silazi, pjacete, izduženi trgovi, terase, vidikovci i sve je prosto naseljeno kafanama, kafićima, klubovima, uslugama svih vrsta i ponude, dakle brojnim ljudima i publikom. A kako se sa svih tih prostora i u senci velikih školjki opere na sve strane vide ili zaliv, ili njegov most, ili panorama, susedni lučni dokovi i nekadašnja stara lučka skladišta u Opeci, pretvorena i reciklirana danas u trgovački i servisni kompleks, kao što se vidi i suprotna strana obale zaliva, to se zaista ima jedan neodoljiv utisak da je opera istinita žiža, reper i sedište celog Sidneja. I to ne samo vizuelno, vidno i vidljivo, nego i po društvenom okupljanju stotina hiljada ljudi koji sa platoa kreću zatim ili u veliki susedni zeleni park ili u samo gradsko jezgro. Tako se urbanističko mesto, pozicija ove zgrade našla višestruko u centru, a njene bogate forme privlačne sa svih strana kao da su prikupile višeslojne energije celog jednog kontinenta u svoje keramičke obline. Kada se u arhitekturi pojavi neko remek delo, verovatno se i oni koji vole arhitekturu, a i arhitekti pitaju kako je to postignuto. I mislim da je Jorn Utzon i njegova opera jedan vrlo interesantan, skoro bih rekao, ako to ne bi bilo patetično, poučan primjer. On je uzeo nešto najjednostavnije što se može uzeti, to je deo lopte i krov koji iz toga sečenjem, skoro bih rekao šivenjem i krojenjem proizilazi. Umnožio je taj krov, napravio od toga jednu fantastičnu skulpturalnu formu. Ali geneza te skulpture je strašno jednostavna. Skoro bih rekao da se može govoriti o asketizmu, o skromnosti koja zadivljuje. Za arhitekturu to je vrlo važno, da ona ne pravi egzibicije, da se ne širi i ne pravi po znakom navoda važna, nego da zaista kao Jorn Utzon uzme i razvije oblik iz najjednostavnijih, skoro bih rekao, primarnih polaznih pozicija. Tako njegova kalota, kako mi to kažemo u arhitekturi, umnožena, postavljena na postament, stavljena na ulaz u Sidnej, dobija neke džinovske likovne kvalitete. Njegovo bogatstvo, njegova skulpturalnost nastaju skoro iz ničega. I to je neka, skoro bih rekao, mađioničarska kreativnost našeg Jorn Utzona. On tako uči, čini mi se, da u arhitekturi pre svega treba biti tačan, treba biti častan, neka vrsta etike arhitektonskog postupka kod njega se osjeća i do dan danas. Možda je baš zbog toga Jorn Utzon napravio kuću tako bogatu, tako skoro raskošnu,
koja skriva tu svoju skromnost kao neku veliku dimenziju. Imalo bi u tome sada da se kaže još par reči i da se time završi ova, čini mi se, prelepa priča o operi Jorna Utzona. Samo one arhitekture, samo ona dela koja pogađaju u dubini ljudske interese, interese građana, interese prostora, koja povezuju sebe sa istorijom, mogu računati da će ući u istorijsku baštinu svih nas. I to se zaista u operi sidnejskoj u Australiji dogodilo. Jorn Utzon je povezao prošlost i budućnost, povezao jednu geografiju sa jednom arhitektonskom formom i dao je reference, dao je neku vrstu snažnih otisaka svog talenta i svog genija da od jednostavnih oblika napravi najkompleksniju moguću arhitektonsku tvorevinu.